Itina wanzama ya misala SRC kuvetanga muvango wa kuongelwa kwa misala kwindongoi silikalini ya Kenya Kwanza. Yu amwema enendi kaundini ya Mombasa ni makathi ya vanene tambia ye mayendekethia ndongoi kutilwa misala na ilovia isu kutumika kusuisia yana ya univu wa alimu ma JSS na misala yo ovamwena kumina mathina ala methitwe mayikumbila sekta ya uiti. Enendi ani maweta kanava ina vata wa ndongoi kukwata ilovia mbingi kavindani kala mwenendi wende na kuumia vala ingi makulia President William Ruto kwithukisia mavata maamwika kana jensi ni kana kusia maandamano makila evinda na wanangiko wa mali ya mwenendi. Angelina Museno kutuelesea. Amo maenendi va kauntini ya Mombasa ni makathia vanene tambia nzama ya misala SRC kuvetanga wala nyoa kumongela tongo serikali ni ya Kenya Kwanza misala maiwetekana yeti vinda ya ndongo ikuongela misala kavindani kala mwenendi aende na kuumia ningalama ya mikalele kwithiwa iyulu muno kuongelwa kwa misala kwa mbunge kula kunendekethetu ni SRC amamba kuungamia wala nyosu lakini tuimanaga nunongamiwe kana unaendie chini ni kwitha maongelwa tutesi lakini wendekethio usu ndi kuunga kwoko nundu wa kwitha mayali ambunge mayali tongelwa msala na uthithia matakitali na alimu maikuongelwa msala waisha kwa mfano alimu ma JSS maiba wa kilie kumia muonza nayo allowance ya credit ya mbunge ningili 25 yu kwisa kwithia kana ambunge ni mekutumisya ithie nende pandu ba kwithia ni mome kukelia nthi UNND ani maenda misala ya ndongo ikolangwa na mama mautio kuvetangwa na ilovia ikutumika kumaite NND maendeo vamwe na kuandika aluma junior secondary na kumongela misala na kuthinikia mathina ala methito mayikumbila thukumi muviani wa uiti nikana kumina maandamano makila ivinda andu igwa maiviwe nai andu mena misala minene mumbunge weka alitokwa musala wa andu malokeze nini wehethi andu methina tangita hajo kakwe mbea ciana cia kisomo cia bulai mali ta piviti weka secondary hagwera cia location bibiti weka bezio ndeiti langu na muyombe akayalia kuwa shilingi limana ile ya bibiti kwa mwaka lisoma budget ya 9 trillion 900 billion lakini ngawa ya trillion esuna sala neno Kenya reality kwa tifika kiwango june ndo mbeza mbinge katika 100% 90% ndio misala ni ando titia la 10% esuna ndo kwa kandino economy ya ndino ndo misala ezu ndio ya mina kuolo economy ya Kenya ni kuyani Onauye voni makathia vanene tambia President William Ruto kuetakana no kufikia kuolanga mwa mathukumi miviani kivathukanyo vala yu enendi maendekithia ndongo imwe na muno ila mbolote kumwa mwanyani usu na ila nenzia imwe na ila kufikia kuona kana ilovia cia kutoisia maendeleo isio ni kivathukanyo ni cia kwatikana vandu va kutumia ilovia mbingi kunyuva ndongo mbingi miviani ya kiserikali na alimu ama junior secondary aziande kwa maneti majepo muzalo la wailita na ndakitali jepo muzalo la wailita teka utinda December neti kule luni na leluni na muika wimanzi wa ibalua weka utinda uthi neti yanzi umanzi wa viana kazi mtaani utongwele luni siana hizo zienda itolezi akili na ande ziende ambunge ni mali takolo musala na ti ambunge onde ambunge women rep maseneta musumbe monini ya musumbe andu azuo onde ne malita kuolo misala na andu amobela kwa serikali ntando ala nominated maditha ana we wakwika MB yathaevo ni wailita kwithia aithukuma we wake withia be MB nominated withia be senator nominated withia be women rep nominated we akothukuma wana andweli wailita othukuma ni mundu umwe na nikenda tuole mbesa ila itumika kuthi misala ni kenda isioke maendeleo ni ta skulu ni sibitali ni na misala ni lengi vindani kau amwikane maende na kuthingililia President William Ruto kwithukisia kio cha NND na mavata ala amwika makovikia kumya ni kana kusia maandamano makila ivinda na ala methito mayete wasio munene vanthi ya Kenya nyeta mwana youthi ni endo tabia musumbi witukana maundu endekethia ala tu kwendekethia tana youth etha makwisa kuyaniwa nitucioke ngileluni nekenda akitwe kwatikane tanthi nekenda tukombwe nthino kuma maundu ni ala maendeyete tukona maendete kutunga nthi yitu netina kondu wau ni walito twithukisia nekenda
withie ni wa sisia maundu ala tu kwendekethia nekenda marekebisho tamwe tasuma mama wia mama kolo kwa misala na kuthewa kwa sindu undu sindu mingi sithi ulu muno. Ilivoti ya vilingi wa mauvoo kuma kauntini ya Mombasa, nita wa Angelina Mose.